Mbaikaze muri gahunda z'amakuru yacu akomeje kugenda avugwa amabwire ko abagabo babiri barendaga umurima wa Kazungu basanzwe bapfuye cyangwa se bitavye Imana Nyagatare. Abagabo babiri bo mu murenge wa Tabagwe akagari ka Gitengure umudugudu wa Gitengure mu karere ka Nyagatare bari basanzwe barinda umurima w'umugabo witwa Niyo Mugabo Jean Claude uzwi nka Kazungu basanzwe bapfuye. Harakekwa rero imbabura yari bari iruhande. Amakuru y'urupfu yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 23 ahagana saa 3 z'amanywa atanzwe nabo bakoranaga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gitengure witwa Kayiranga Pascal yatangaje ko kugeza ubu ataramenyekana intandaro y'urupfu rw'aba bagabo. Ati bamamagaye bambwira ko hari abagabo babiri baguye mu murima wa Kazungu bakaba bari abantu bari bamaranye igihe bakorana nawe. Ati barabakozi be ati basanzwe aho batemaga ibiti byo gutwika amakara. Bamaze kubitema ati rero yari afite umurima we w'ibijumba n'amateke aho yabazanye ngo bamurarire barekere kubyiba. We ati mbimubajije aramakanira ambwira ko we atabazi, ariko abaturage nibo rero ngo babinsobanuriye ko bakoranye amezi 4 cyangwa se agera kuri 5. Gitifu Kayiranga Pascal avuga ko imirambo y'abanyakwigendera ajyanwe ku bitaro bya Nyagatare gukorerwa isuzuma kugira ngo amenyekane intandaro y'urwo rupfu. Asaba abaturage rero gutanga amakuru. Ati ubutumwa tubaha no kwihangana, ikindi no kuba hafi cyane. Ati tugakomeza kubasobanurira. Kugeza ubu nubwo hataramenyekana ikishe abo bagabo, harakekwa ko imbabura yari iteretse iruhande rw'ihema barimo barinda umurima. Icyakora hari n'abandi bakeka ko babishwe n'uburozi nyuma y'amakuru yavugaga ko ngo bibye umurima w'ibitoki n'imyumbati by'umuturage, nk'uko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga. Akaba rero ari byabereye muri aka karere ka Nyagatare. Niyo makuru akomeza kugenda avugwa muri rusange. Andi makuru akomeza kugenda agarukwaho no kuvuga ngo hagati ya M23 na FARDC ese ninde watangije imirwano ko bitana bamwana kugeza magingo yanga. Imirwano rero yongeye kubura hagati ya M23 ndetse na FARDC. Umutwe wa M23 urashinja igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kwigabaho ibitero kuri iki cyumweru itariki ya 1 Ukwakira, mu gihe ku rundi ruhande leta nayo ishinja M23 kuba ariyo yarenze ku mabwiriza yo guhagarika intambara ikabagaba ibitero. Kuri iki cyumweru mu masaa 9 nibwo umuyobozi wa M23 ndetse n'umuvugizi wayo batangaje kuri Twitter ko ingabo za FARDC zagabye ibitero mu duce twa Kirorirwe, Kibarizo, Busumba ndetse na Kirumbu. Umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yanditse agira ati dutanzeho umugabo abanyagihugu ati n'umuryango mpuzamahanga by'umwihariko ibihugu bigize yase kugira ngo rero guverinoma yirengera ingaruka zose z'intambara igamije kuburizamo amatora. Mu itangazo ryayo yashyize ahagaragara nyuma y'imirwano ikaze, M23 yavuze ko mu guhisha gutsindwa kwayo guverinoma ya Kinshasa yagize M23 nyirabayazana. Ivuga ko ikiteguye rero gukemura amakimbirane mu mahoro, ariko izakomeza kwirwanaho kurinda abaturage n'abasivili n'ibyabo mu gihe imirwano yakomeza. Ku ruhande rwayo intara Kivu y'Amajyaruguru nayo yahise isora itangazo yamagana byatangajwe n'abayobozi ba M23 yishinja kuba ariyo yatangije intambara. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa guverineri Colonel Guillaume Njike Kayiko rivuga ko FARDC ikomeje kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano, ariko yubaha ibyemezo by'abakuru b'ibihugu byo mu karere byafatiwe mu nama za Rwanda na Nairobi. Yavuze ko ibyatangajwe n'umwanzi kuri iki cyumweru binyuze mu muvugizi ati bigakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga nta kindi usibye urwitwazo rwo gusobanura kongera kwigarurira kwayo ibirindiro yari yaravuyemo mu rwego rwo guhagarika imirwano kugira ngo bahume amaso umuryango mpuzamahanga. Yavuze ko FARDC nta birindiro na bimwe bya M23 yateye muri teritwari ya Masisi no mu nkengero za Kirorirwe kuri iki cyumweru itariki ya 1 Ukwakira 2023. Mu gusoza itangazo, Colonel Njike Kayiko yavuze ko FARDC ku ruhande nayo imenyesha umuryango mpuzamahanga n'abanyagihugu ko mu gihe ibirindiro byabo byaterwa yiteguye kandi yiyemeje guhangana n'icyaba cyose. Amakuru: bamwe mu baturage bo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahungira Inakivale muri Uganda, bavuga ko bituruka ku bitero by'imitwe y'abarwanyi nk'aba Maimai na Wazalendo. Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru. Abo n'abana bakinira munsi y'igiti hano Kankingi muri Juru, umwe mu midugudu 3 igize inkambi y'impunzi ya Nakivale.
aha niho hari ubutaka bwo gutuza impunzi. Nk'akarere gatangiye guturwa bwa mbere, abantu twabasanze bacubaka amazu yabo, abandi barimo kubumba amatafari bashaka kubakisha. Nk'uko abashinzwe impunzi hano babitangaza, imiryango igera kuri 200 y'impunzi imaze gutuzwa hano mu mezi 4 ashize. Aba bavuga ko abagore bagize 60% by'izo mpunzi nshya. Benshi muri abo bagore bavuga ko bapfushije abagabo babo bishwe n'imitwe y'abarwanyi muri Kongo. None kuki bahunga ubu kandi intambara imaze igihe ihagaze kugira ngo inzira za politiki zikurikizwe mu gushaka amahoro? Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe muri bo. Mimi nitokea sehemu za Kongo, tari ya Masisi, Gupema Kamuronza. Siku hizi hakuna mapigano muri Kongo, muri teritwari ya Masisi. Amatsinda kaza Mai Mai na Wazalendo yinjira mu mazu yacu nijoro, agashimuta abagabo akabica, bagafata abagore ku ngufu kandi bakambura ibikoresho byo mu rugo. Niyo mpamvu duhunga. Ile cha tunakimbia. Maji. Wanawaita Wazalendo wako kule. Vita ikosekane kule. Iko vita ya basoda, itakuwa vita ya bengine bene baraji. Intambara za Masisi ntabwo zirangira, rimwe ziba hagati y'abasirikare, ubundi akaba ari indi mitwe yitwaje intwaro itazwi. Rimwe na rimwe ntitumenya abadutera baribo. Ayo matsinda yose aradutoteza, akica abagabo bacu, kandi bose barasa, ntabwo twashobora kubatandukanya. Twumva ngo hari ba Mai Mai, Wazalendo, Nyatura n'abandi, ariko bose bambara imyenda isa. Bamwe banavala teni ya bengine. Nahuye kandi n'abasore bagaragara ku maso ko bashavuye kandi banasa nk'abagerageza kumenyera uyu mwanya musha, bahunze bava mu majyepfo ya Kivu mu karere ka Fizi. Barahira ko ubu bahisemo kwibagirwa igihugu cyabo. Mimi nimetokea Siki, ni mu territoire ya Fizi kule. Mvuye muri Kivu y'Epfo mu ntara ya Fizi. Muri ako karere hari umutekano muke cyane. Hari amatsinda aza igihe cyari cyo cyose, haba ku manywa cyangwa nijoro, bagafata abantu bakabica nta mpamvu. Numva nta kintu gishobora gutuma nasubira muri kiriya gihugu. Ndacyahamutse kandi numva abo bicanyi bashobora no kunsanga hano. Ndumva ntameze. Hata hapa niko hivi. Siko kwa msimamo salama. Niko hata na wasiwasi. Mimi natokea msiti Kivu vile mangambo zile za Fizi. Shida ambayo ilinitoa nanjye mvuye Ifizi muri Kivu y'Epfo, nahuye n'umutekano muke kubera amatsinda nka Mai Mai. Nje ubwanje baje iwacu bashimuta data, bamujanye mu ishyamba, ntitwongera kumubonaho. Byatumye mpungira muri Uganda kuko numvise ko hano hari umutekano. Nikaona hata mimi nitoke kule nije huku Uganda, juu nasikia Uganda kukosa. Emakoro yakora n'umuryango wita ku mpunzi HCR kandi akora ibikorwa byo kwakira impunzi muri inkambi ya Nakivale. Avuga ko bafite abana benshi bahunze bonyine cyangwa bakaburana n'ababyeyi babo mu nzira. We have 85 separated children still with us. Ati kugeza ubu turacyafite abana 85 batandukanye n'imiryango yabo kandi turacyabitaho. Benshi muri bo bakomoka muri Kongo. Turimo gutegura uburyo twobashakira imiryango twaba tubatujemo kugira ngo abarimwo barererwa. Kuva uyu mwaka watangira twashoboye gutuza impunzi zirenga 8,000, abandi baracyari mu kigo tubakiriramo. 8,639. Abayobozi ba HCR muri Nakivale bavuga ko imbogamizi nyamukuru bahura nazo mu micungire y'impunzi ari uko umubare wabo ukomeza kwiyongera mu gihe imfashanyo igabanuka. Impunzi ishaka ukwezi zihabwa ibiro 12 gusa by'ibigori na 3 by'ibishimbo ku muntu, bizihabwa n'umuryango wita ku biribwa ku isi PAM. Uvuga ko batabonye izindi mfashanyo kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha, bazaba badafite na bike byo kugaburira impunzi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Yabaye icyo cyacu. Ikibazo cy'impunzi si muri Uganda gusa, no muri Tanzania umubare w'abarundi bahunguka bakongera bagahunga wariyongereye mu gihe cy'umwaka ushize mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Ni inkuru ya James Jovin.
Ubutigi dukura mu biro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo abahungutse bongera guhunga batuye mu nkambi ya Nduta barenga gato 3579 mu nkambi ya Nyarugusu ho hariyo abarenga gato 2456. Bamwe muri izo mpunzi zahaye ikiganiro ijwi ry'Amerika zemeza ko amabi bagenda barahura nayo mu Burundi harimo gutotezwa ivy'amatongo, kwagirizwa ubwicanyi n'ibihuha bumva by'abanyepolitike bakenera guhungabanya umutekano hagati mu gihugu, ari byo hanini bituma bongera guhunga. Aba ni bamwe mu mpunzi zari zatahutse ku bushake bwazo zongera